thobela, ke a le dumediša, ke a le amogela, ke a le lotšha mo go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena, ke re enwa metsi le nabe maoto le ipsene ka taba tše ke le tshwaretse go tšona. Today ke nyaka re dira part 2 ya di-negative energies e le go memoya e mebe goba sona sefifi ka mo lapeng. Bekeng tša go feta re dirile part 1, topic ya yona be le negative energies goba moya o mobe ka mo lapeng. Re bolela gore na moya e mebe ka mo lapeng e tliša ke eng. So le kgone re tlo bolela ka gore na yona meya e mebe sefifi se ge se fihle ka mo lapeng ka mo se khosa eng, go tlo diragala eng ka mo lapeng. Rena re le ba lapa le re tlo bona ka eng gore ka mo gae go na le sefifi, dilo ga di sepele ga botse. Okay, ke bolela ka negative energy ka ke boletše, ke bolela ka maatla a mabe goba meoya e mebe goba mohlomongwe sona sefifi. Okay, go kgotše le gore lapa ga le a tia, lapa ga le ga botse, go na le sefifi ka mo lapeng leke. Go na le dilo tše ntši tše le gore di tlo diragala ka mo lapeng, dilo tše di tlo affecta rena badudi ba ka mo lapeng. So ke tshwere 14 points mo go nna tše le gore ke rata go di share le lena. Ya mathomo sona sefifi se goba yona meoya e mebe, di-negative energy tše di tliša diphapano ka lapeng, di tliša dintwa ka lapeng. O feletša e le gore ka mo gae ka mo ga re sa kwana ka boserena, re phela re lwa, go na le mašata ka mo lapeng, ga re sa hlomphana ka boserena. Ge motho mongwe a bolela le wena le ga a boletše le wena ga botse, wa kgotše le gore o ba le tsela ya go mo fetola ka tsela e le gore ke tsela ya go lwa. Ge motho mongwe ga a leka gore o cracker joke nyana go wena ga e sa le joke, ke ntwela ya gore wa go gegeya, wa go moka, ke di-negative energy. Di dira gore batho bona ba phele ba kwatile, go be le dintwa ka mo lapeng, ga le sa ratana, ga le sa protectana as a family, ga le sa trustana ebile. Number 2, go phela ka go blameana. Ge ntše dintwa tšeo di thomile so le sa trustana, and then go senyega mo le moki, re thoma go šupana ka menwana. Wa kry no ga re sa trustana, ke ntho la gore ge o mongwe dilo tša phelo sa sepela gabotse, o thoma go šupa o mongwe ka monwana. A re dilo tša ka di seke tša sepela ke ka baka la mokete. O bolela ka motho o dulang le ena ka lapeng, o tsebe gore ke meya e mebe dilo tšeo, ke di-negative energies. Lena ga le di bone, o ka se di bone ka mahlo, mara di gona ka mo lapeng, di dirang di a le control. Ka nako tšengwe negative energy tše go ya ka video la mathomo ke boletše gore o kgotše le gore go na le di-entities tše le gore di kgona go tsena ka mo lapeng. Ge di feta entities tše la bošego goba mosegare di ikela mo di ikelang gona, di a bona re lapaše le lona ga se le protective ga le reng a wa a reng ro dula gona kwa lapeng lela, di a fitlha fela di occupy lapa la gago, then di thoma go feeda ka energy ya lena ka mo lapeng. Ke tšona di dirang gore motho a phele a kwatile, go phele go e ba le dintwa ka mo lapeng. Number 3, go phela motho a nyamile, ga o sa na le thabo le gateng, ke manyami fela. O ne kgwetša o tsoga frogo, o tsoga o kwatile, mara o sa tsena o kwatišitše ke eng, go sena motho a boletšeng ntho empe mo go wena, ga o kitire. Ke tšona di-negative energy tšela, gobane o tšone o tsoga gabotse le thabonyana le gona wa mmerekong, go fitlha mmerekong namo ka di dirang di a thoma. O tšone di-negative energy tšela ga di occupy ka mo ntlong fela, di kgona go attach-a le mo go wena, then di dirang di tliša sefifi ka ra bophelo ba gago, ga go sa naganya ka mo lapeng ka moke. And automatically negative energy tšela di dirang di koba badimo, di koba mangeloi, di koba le modimo, le moya o mokgethwa o ka se tsene, ka gore mangeloi moya o mokgethwa le badimo ba rena ga ba nyake mo e leng gore go tletše sefifi. Sefifi sela automatically se koba badimo, badimo ba palela ko tsena ga ba santše ba tle ba eme kwa gating, ba fetša ebile ba goma ka baka la gore ga gona kganya ka lapeng, ba ka se kgone go tsena, ga ba nyake poleke le gore e tletše ka lefifi. Ke engwe ya dilo tše le gore di a gapeletša gore ge re le batho re gopole go fela re cleansa metse ya rena, metse ya rena e thekgiwe e be gabotse gore dilo tša go feta ka tsela di seke tša tsena, bathakati ba seke ba tsena,
gore badimo ba rena ba kgone go tsena ka mogae ka mo ba dule le rena ba re protecte ba kgone go re fa tsona di-blessings di ka se be gona ga badimo ba se gona ka nako ono kgotsa ebile o le motho le gore o phasa everyday o phatlhela badimo bao everyday o bola le bona everyday o rapela everyday mara go a tshwana wena o fetša ebile o give up o re dithapelo tša ka a di arabiwe sante fa wena ga o tsebe dithapelo tšela ebile a di kgone go fitlha mona santse di fitlhe gona ka baka la yona negative energy ele yo make sure ya dithapelo tša di ska ba tša fitlha mola and di tlo make sure ya re go rapela kore o ska tlhala o sa rapela with faith thapelo e no tswa fela mo molomong ga e sa tswa mo moyeng then obviously thapelo tša di ka se fitlhe mo santse di fitlhe gona number 5 mathata e ba a mantši motho thoma ba le mathata jwale ka ra bophelo go thoma se ga re o lokiša ka mo go a senyega ka moke ga re o lokiša ka mo go a senyega ka moke ke mathata a o sa loka selo la ga teng mo ile go na le negative energy a gona khutšo a gona boroko so o tlo kgotsa motho wa na phela kore o bona le wena o ra dilo tša ka di a tlhakatlhakana bophelo ba ka ga bo sa sepela ga botse ka mokgwa ke bo tlwaetšeng ka gona number 6 a gona tšwelo pele ka mo lapeng batho ba lapa lewe ga ba kgone go tšwela pele ga ba bereka it's like ba bereka in circle it's like ba sepela in circle ga ba kgone go gatela pele dilo tše di botsa di kgone go tla ka ra maphelo a bona ga ba kgone go dira dilo tše di botse bao ba le matlhatse ba ile re bile ba bereka motho wa ona ke ntšwela gore le ga gola tšhelete la a sa bona lona e felela kae negative energy tšena sefifi sela se dira gore o feletse o sa kgona go dira the right decisions tšhelete ga o sa kgona go e šomiša gabotse ka tshwanelo ga o sa kgona gore o savele go sasa o batletle le gore pula di tla ba dina go sena tšhelete wena tsara wa nna ke na le something kae kae di tla o dira gore o make the wrong decisions all the time gore as long as tšheletenyana e ka tsena ka mo morabeng go ba le ka ise gona di tla o dira gore o tswe ka mogae o sepele o ye mabenkeleng o tsena ka shopong ela tsa gore ba rekiša kobo tša go tura kutu o no bona o ntse o reka mola nako tšeo ebile o reka ka sekoloto o reka dilo tše le gore ga o di needi and wa kgotsa le gore wardrobe e tletše mola ebile o na le kobo tše ngwe tše le gore ko ngwe tšhilona sa le o e apara last year ye nngwe ebile o na le 2 years o e apere e ka kwa wardrobe dieta tšile ke tše dintšintši tše dingwe ebile a tsona sa le o di apara neng dipeke ke tše dintši mara negative energy la sefifi sela se no gapetša gore wena o no ya dishopong o no phela o ile o tsene ka ra dikoloto o phela o tsene ka ra dikoloto mafela kgwedi ge salary tsena di-debit order di a tšea gore phafara a go sana selo ka nako ngwe kgotse ebile o palela le gore o dieng o patela dikolo tše le gore o ka kgona go di patela ka diatla o kgone o kgotse o patela le gore o ka reka dilo tša tshwana le motlhagase go ba dijo go ba kua le kua then keng o thoma go ba le kgatelelo ya monagano ke stress jwale negative energy tšela ge o thoma ba le stress di ba le maatla jwale kore tsona di ba mo strong di ba strong jwale so kgotse le gore a o sana tšwelo pele ka mo lapeng number 7 ba bangwe ba ka mo lapeng kgotse le gore ke mathata jwale ka mebereko bana šiba ba tsene dikolo ba bangwe ba na le di-certificate tša bona ba bangwe ba na le diploma tša bona ba bangwe ba na le di-degree tša bona ba bangwe ebile ba na le di-masters mara ngwana a tshwere dithuto tša gage ene ngwana re tseba gore ngwana ke ngwana bohlale ngwana ga a sa kgona go hwetša le mošomo ba advertise kae kae o applya o qualify interview le go bitša ba go bitše go ka ba le lucky ba go bitša mara le ge o ile interview go tsena fela immediately batho ba le batlo go interview ga ba o lebelela fela ba bona sefifi sela fela ka o ne o lebelela fela ba no ka ba tenega ka o ne o lebelela fela ba bona motho wa tlhoka seriti then ba setse ba kepotša ka dipeleng gore o position ye e ka se mo tshwanela goba o position mmereko re monyakela ngwana a ka se o dire kore ba setse ba o nyaditše o sa tsena ene o tlhapile wa pere botsana ke eng ke sefifi sela ke se sentši mo mmeleng se dira gore le batho ba se ke ba o hlompha se dira gore batho ba se ke ba go rata se dira gore batho ba o šišingwe ba se ke ba o nyaka gaufi le bona wa ya interview automatically wena a o sa qualify le o ka di araba gabotse dipotšišo tšela mara a o sa qualify le o ka di araba gabotse motho la santša go fe 5 o no bona a ngwadile 0
Number 8, bana ga ba sa phasa le ka sekolong. Bana ga bantse ba gola mola a le ka primary wa mmona re ngwana o botlhale. O e tlo ba doctor, o e tlo ba lawyer, o e tlo ba lepodisa, o e tlo ba morutišigadi. Wa mmona re o botlhale. Mara ka baka la lefifi le la le tletseng ka mo lapeng ka moke, ka baka la lefifi le la ga le apare le motse fela ka mo lapeng fela, le feletša le tsena le mo mebeleng ya rena. Ka gore di-negative energy tšela di kgona go ke attach mo mmeleng wa gago. Then o feletša o dirang, o ba surrounded by the darkness, a o sa naganya ka gara bophelo ba gago. Then ke nako jaanong o thoma go faila le go faila, o thoma go faila, ngwana a sa kgona go concentrate ka sekolong. Le ga tšere buka a bala ga a ko gore na ba reng kwa bukeng. Then bana ba thoma go faila, ba iputša nna kganthe ba bangwe le ba thoma go dropa dikolong ga ba sa tsena dikolong, ngwana o ne o feletša ebile a tlogela. O sa re ngwana o tlogetše, ngwana mafeletšo ngwana o thoma go ja di-drugs, ngwana o thoma go ja dinyaope, ngwana o thoma go nwa jwala, ngwana o thoma go sepela di-group tše e le gore wena ga le ntse o tseba raya ngwana ka mokgwa go tšeng ka gona o ba ka se sepelele di-group tšela goba ka mokgwa ebile ke mo godišitšeng ka gona a se o e le gore a bego a ka dira choice ya mohutong. Mara ya bantšela gore ga ke tiri ngwanoke, ga ke tiri, ke lefifi le lentši le le gore le tletše ka mo lapeng le affecta batho ba ka mo family. Ka re lona lefifi lela le phela kanye ka di-energy tša rena. And then number 9, motho thoma go ba le malwetši a o no fela, a o no tla a sa fele. Malwetši a o no tla a sa fele. Nene ke mokokotlo o bohloko, motho o bolaya ke mokokotlo. Nene ke leoto le rurugile, leoto le bohloko, leoto la peina. Nene ke molala o dirile jwang. Nene ke tlhogo, jwalo le jwalo. Mafeletšo ebile o feletša e ba malwetši a le gore a gapeletša motho gore ka mehla a ye sepetlele, gore a fole o santsane ya sepetlele. Wa sepetlele di-doctor tša mola a tšea matšatši a le sepetlele 3 days 5 days a fetša a boa. Ga a sa re o buile o santša kokotlele 1 2 3 o bolaya ke bo bongwe. Malwetši ana ebile ga a tshwane, neng ke ba re ke bolwetši ba sukiri, neng ke eng, neng ke eng, jwalo le jwalo. Number 10, lapa le thoma go phatlalala, a go sa le bose ka mo gae, le divorce ya tsena. Ye koša bohloko yeke ka mo gae ka moke, ngwana ga a sa kgona go hlompha motswadi wa gagwe, le motswadi a sa kgona go bolela le ngwana, le batswadi ka boso bona ba sa kgona go boledišana gabotse, ba phela ba rogana pele ga bana. Mafelelong lapa le a phatlalala, ngwana o tša dibeke tša gagwe a sepela re go kaone ke sepele ko o dula ga bo mokgotsi ya ka kae, goba ke sepele ko o dula kae. O mongwe wa batswadi o feletša a reng e re ke tše seleng sa ka ke sepele. So dilo tša mohuta moso ke dilo tše le gore re swanetše re di prevent rena re le batho, re make sure ya gore dilo tše di seke tša affecta maphelo a rena. Number 11, mahu a ka lapeng a go tla a šalane morago goba mohlomongwe a go tla kgafetša o kgwetša jale go thoma go ba le mahu ka mo family. This year le a boloka, next year le a boloka, goba after 2 years wa kgwetša le bile every year le santše le boloke, goba every 2 years le santše le boloke. Tšona negative energy tšela ge ntše di feeda ka ntho di-energy tša rena, energy e tšwa mo mmeleng wa rena, mafeletšong di kgona go feletša ebile ntše la gore di go lwatša mo e le gore o swantše o no tlhokofala. Goba ebile mahu a ke kgwetše le gore bile batho ba family bile ba feletša ebile ba thoma ke polaya one by one. Ra feletša ebile re nagana gore mohlho mongwe ke a curse, re nagana gore mohlho mongwe ebile ke eng, ke bothakati go sena dilo tša mohutonoo, e le an energy ya go sebe botse ka mo lapeng. Ka the minute energy la e ba gona ka mo lapeng ya go sebe ga botse, e bulela di-energy tše dingwe, e bulela dilo tše dingwe. Go na le tše re bitša re ke di-roaming spirits sa motho gore o tlhokofetše, mohlho mongwe o bolailwe ena ka bohloko. Motho o la gona ntho e le gore o sa e belaela mo lefaseng, o sa belaela gore batho ba le ba mo dirileng dilo tšeo ba punishiwe. As long batho ba le ba se ba punishiwe, motho le a ka se robala gabotse. As long batho ba le ba sa phela a ka se robala gabotse, gore a robala gabotse either batho ba le ba punishiwa goba mohlho mongwe ba tlhokofala. Ge e le gore batho ba le ba tlo phela ba ka se le ba punishitšwe, a se go tsebe gore na motho la bolele ke bomang. Ge e le gore batho ba le ba sa tlo phela the next 30 years or 40 years,
gora gore nagana spirit sela se a sokola every day. Romi spirit ke spirit sa o sokola, ga se at peace, ga se na le thabo. So ga spirit se tla gaufi le wena se thabi, se tlisha di-negative energy mo go wena, se tlisha ditlhakatlhakano ka la sona ka sona se thabi. So ge lapa le sa bega botse la tia, menyako ino bulega, bathakati ba tsena, and then jona di-romi spirit le jona di kgona go tsena, le di-entities di kgona go tsena. Okay, number 12. Le di-car accident di thoma ba gona gantši le gantši, di tla di šalane morago. Tšatši le lengwe a kere maybe na le koloi tee fela ka mogae, koloi thoma no phela e thutše, neng e thutše kae la e tšea la tsamaya la e lokiša, ya boa 2 months fela 3 months koloi la e thula gape, la e tšea la e lokiša ya boa. After o boa kgwedinyane tee fela koloi la setse senyegile eng ya lokišiwa, next month koloi la senyegile kae kore tšhelete thoma go felela godimo ga koloi thoma go le costa jwale, and a gona moleko mo godimo ga koloi. Bothata keng ke energy la o se ba gabotse, everything ye tsenang ka gate ye ya tsena ka mo lapeng le e tsena ka re ga energy ya o se nyakege, moya o mobe, moya o se nyakege, e tsena ka re ga lefifi le le dirang le aparela everything ka mo lapeng, beng ba lapa. And ebile di tla affecta le dikoloi ka gore ge wena o le monga lapa and then o se gabotse mo mmeleng, go ya o tsena ka ra koloi la gago o e reila, a o gabotse wena ka boswena, then automatically negative energy la ke ntse la gore e senya ntho ngwe le ngwe ka ra phelo ba gago, a gona ntho e santse sepele gabotse. And o tsebe gore negative energy e ka ba a roaming spirit, e ka ba an entity, di kgona go šala motho morago, di kgona go ke attach-a to your body, di kgona go kgomarela mmele wa gago. Nampile ba re wena everywhere o yang gona ntho ela e na le wena, rena batho re ka se bone ka mahlo, mara go na le ba bangwe ba ile gore ba filwe kudu mo e leng gore ba kgona go di bona dilo tša motho gore dilo tša mohuta o gore gape motho go na le moritiši o mošetše morago, ba kgona go di bona. So ge motho mongwe a se a e bone nako ngwe ka ne tlatla wa kgotsa o sa kry thušo, mara ge o ka fela o lebelela dilo tša mabaka maso ya ba ntho ela gore ge o bona gore go na le dilo tša ka lapeng ga di sepele gabotse, ema ka maoto o kgone go kušana go diragala eng, lapa la go le tie, o bitša ngaka ya tla ya thekga lapa la gago, goba o bitša moprofeta a tla thekga lapa la gago, mohlomong bile wa bitša le a medium le yena a tla ka dilo tša gage o tlo thekga lapa la gago sere. Yena medium ga e tla tlo thekga lapa, yena ga a thekge gore a sa thekga ka saeteng tša bathakati, yena ga a thekga jaanong o lebeletšeng ka saeteng ya di-entities le di-roaming spirits, wa cleansa lapa la gago, a di koba dilo tšela ka mo lapeng la gago tša ka moka tsona tša sepele. Number 13, go phela o lapile, o robala gabotse bošego, o ke thobalela ka pela, wa kgotšela gore go boa mmerekong ka mehla o phela o lapile, mo e le gore o bile o gapeletša gore o robale ka pela. 7, wena o setswele ka mapayeng goba 8, o ile ka boroko, ebile ga o phafarege le bošego, ga o ke le kgwatha, ga o ke le selo, wena o robola boroko bo bodipo. Go tsoga o sa forogo, o tsoša ke alarm ge e lla gore o tsoga o ye mmerekong. Le bošego e la gore o ka tsoga wa rapela ga e sa le gona ntho o phaforoša kore o kwa alarm, go tsoga mola go sa re boela mapayeng, go tsoga mola mmele o bohloko, mmele o lapile o ka re o letše o šoma, mara wa tseba gore wena o robetše boroko bo bodipo, ga se o lale o tlhobaela. Le go fihlile kwa mmerekong ntho e affecta mmereko wa gago, ga o sa kgona go šoma ka mokgwa e le gore wena o tlwaetše o šoma ka gona, le mmereko o santse o dire task tše di itseng ga o sa di dira, o phela ka o postpone, go lapa ga gago go thoma go costa company o bereka mo go yona, le di-manager tša gago ga ba sa le happy ka mošomo wa gago, mo le gona ga o kitire. So go ra gore lokiša dilo tša gago, lokiša bophelo ba gago. Number 14, e affecta le manyalo,
manyalo ga a sa ba gona, bana ka mo lapeng ga ba kry manyalo, bana ka mo lapeng ga ba nyalwe goba ga ba nyale. Ke mma le papa ba bona ba gotše ke batho ba bagolo ebile ba gola diphei, ba na le bana ba bona ka mo lapeng ba bannyana le ba bašimane, ebile ba na le ditlogolo jwale. Bana ga ba nyale, bana ga ba nyalwe, lapa ke le legolo. Mohlomong ebile kore le ntho e la gore motho a ka nagana gore e re ke kono nyaka stene ka ke itirele jaaka ga e be gona. So kore sona sefifi se se dira gore o palelwe ko tša the right decisions, o palelwe ke kgopolela goba go naganela for tomorrow. Mafelelong ebile re tša gore for sure go na le curse ka mo lapeng ka mo, go na le motho a curse-tšeng lapa leke. Why lapa la ka bana ba ka be ba sa nyalwe? Kganthe nna o diralang ka bana ba ka? Ya ba gore a o na le curse le teng, a go na le bothakati le bo boteng, lapa ga le gabotse. Energy e leng ka mo lapeng ke energy e le gore a e gabotse, e koba manyeloi a gago, e koba badimo ba gago. A go sa naganya ka mo lapeng, ke lefifi fela. Dilo tša ka mo lapeng di thoma go hlakahlakana, batho ba ka mo lapeng ba thoma go hlakahlakana, ga ba sa kgona go tšea the right decisions. Dilo tša maphelo a bona ga di sa sepela gabotse. Ke tšona 14 points tšene ke le tshwaretše tšona, ke ntho e la gore a re feleng re checka dilo tša maphelo a rena. O notice ka speed ge o bona dilo thoma go tšhentšha rai, dilo tša ka ga di sepele sona. Go ena le business, ka ba business e nnyane goba e kgolo, it doesn't matter. Wa tseba gore na business ya gona e sepela jwang, wa tseba gore wena ka letšatši o kgona go dira bokae out of your business, goba ge e le gore business ya ke ntho la gore o kry-a tšhelete every month and ga teng mo kgweding, wa tseba gore wena ka kgwedi o kgona go dira bokete. Mara ge o bona e le gore gape a o sa kgona go itira tšhelete ela, ke potšiša gore na why. Sefifi se feletša se affecta le yona business yela. Ene ge re ka se tlhokomele sefifi se tlo ya kae le mola batlogolong ba rena, nabile thoma ba a family, kore e ba a generational curse jwale. Sefifi sela se šetše morago, se šala le ditlogolo morago jwale, se tlo ba sa fetša se tsena mo ditlogolo khukhu. So ya ba ntho e la gore ge re le batswadi re le jwalo, akere re ebe ntho e la gore re tšee action ka ra maphelo a rena, re bontšhe bana ba rena ditsela, ene ebile re ba protect. Ka gore ge re sa protect malapa, go ra gore ga re protect bana ba rena spiritually, and ntho e tlo dirang e tlo senya maphelo a bana ba rena ba palela ko ba le di-future tše di botse. Ke tšona tše ke le tshwaretše tšona, gomme ke a le leboga, thekosa.